кишвар бо рӯҳбаландиву ғайрати тоза дар тамоми самтҳои хоҷагии халқ софдилона фаъолият бурда дар ҳамаи чорабиниҳову маъракаҳои гуногуни сиёсиву иқтисодӣ, фарҳангиву иҷтимоӣ ва маърифативу варзишӣ саҳми назаррас ва нақши боризи худро гузошта истодаанд. محض اراده صداقت و کوشش و تلاش‌های جوانپرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان است که اقدام‌های شایسته جوانان و بهترین تشبس‌های سازنده آنها پشتیبانی یافته جوانان ما موفقانه در سمت‌های گوناگون رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت سربلندانه فعالیت نموده ایستاده‌اند. насли ҷавони кишвар воқеан хушбахту соҳиб истиқлол ҳастед, ки имрӯз муҳимтарин иқдом ва ибтикорҳои пешвои миллат барои дастгирӣ ва ташаккули миллӣ, андешаи маънавӣ, камолоти шумо ҳамчун ҷавони ҷавобгӯ ба талаботи низоми муосири ҷаҳон равона шудааст. جوانان کشور باوری دارم که از عهده همه وظیفه‌های در نزدتان گذاشته شده سربلندانه می‌براید و من بعد نیز می‌کوشید که به نفع دولت و جامعه باز هم صادقانه خدمت نمایید.